Poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Sasvim iskreno. Za gosta večeras imamo Nesiba Mandžića. Nesib je do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu živio u Skelanima, u Srebrenici. Prije agresije završio Elektrotehnički fakultet. Tokom agresije bio je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine do ranjavanja u januaru 1993. godine, nakon čega slijedi oporavak i onda je bio direktor srednjoškolskog centra, tako, srednje škole u Srebrenici. Nesib je poznat široj javnosti po jednom događaju od 11. jula 1995. godine kada je bio pregovarač, nametnuti, da tako kažemo, pregovarač sa Ratkom Mladićem u restoranu Fontana u Bratuncu. Nije to bilo pregovaranje kada je njegova riječ bila u svakom slučaju zadnja, ali eto, to je možda bio neki pokušaj njihovog opravdavanja onoga što će kasnije da uslijedi. Hvala Bogu, Nesib je preživio i evo danas je u prilici da svjedoči o svim tim događajima iz perioda agresije na Srebrenicu, da nam ispriča svoj ratni put. Nesib je dobro došli u emisiju Sasvim iskreno. Hvala, bolje vas naš. Evo, emisija je tako koncipirana da počnemo od nekog perioda pred agresiju, kakva je situacija bila kod vas, je li se osjećalo, vi ste kao neko ko je već bio akademski građanin, vjerovatno imali malo drugačiju viziju od onog običnog čovjeka, koji je uglavnom bavio se onim svojim poslom kojim se bavio, manje bio i u prilici da sazna neke stvari. Pa evo, kako se to odvijalo kod vas u Skelanima, s kim ste vi tada živjeli, još niste bili oženjeni, s kim ste živjeli u porodici, kako se to sve pred agresiju razvijalo? Prije nekoliko godina agresije, već od 1988. na području Skelana, Srebrenice i okolnih gradova s lijeve strane rijeke Drine, mogla se osjetiti intenzivna aktivnost državne bezbjednosti Srbije u uznemiravanju građana Bosne i Hercegovine, u stvaranju nacionalnih napetosti i tako dalje. To se osobito moglo čuti na sredstvima informisanja u Srbiji. Da potkrijepim javnost, već 1989. ili 1990. bila je jedna propagandna emisija radio televizije Beograd ili Srbije, gdje govori o islamskim fundamentalistima na području Srebrenice i spominju doktora Ahmeda Smajlovića. Sve s namjerom, kažem, izazivanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti. Pa je onda normalna stvar sa naše strane, bili su demanti, čak nakon toga ili prije toga, ne mogu da se sjetim, doktor Ahmed Smajlović je preseliti i tako dalje. Pa je prikazivanje u informativnim vijestima u Srbiji bilo kako su građani srpske nacionalnosti ugroženi, kako treba imati zaštitu od Srbije. I onda Goloruki srpski narod i ta priča. Srpski narod i njihova propaganda, svi Srbi moraju živjeti u jednoj državi i tako dalje. Sve je to uticalo da se nabije takav etnički naboj, prije svega mislim na građane srpske nacionalnosti, da krenu u takav poduhvat i stradanje Bošnjaka i građana Bosne i Hercegovine. Svi ostali i Srbi i Hrvati su građani. Jer Bosna i Hercegovina je građanska država. Ona je bila i vijekovima građanska. I u socijalističkoj, i u Kraljevini Jugoslaviji, socijalistička je bila građanska država. Bez obzira na današnju situaciju gdje se pretežira stvaranje nacionalnih zajednica i nacionalnih ustrojstava, a to nacionalno ustrojstvo će vraća Bosnu i Hercegovinu, vraća ovo društvo u feudalni odnos. Ali eto da se vratimo našoj prevashodnoj temi. I već
u septembru 1991. godine mi imamo samo s druge strane rijeke Drine kontrolne punktove gdje jugoslovenska vojska je izašla na granicu prema Bosni i Hercegovini. I lično ja, ili bilo ko od moje rodbine ili građana iz Kelana treba da pređe u Bajinu Baštu, nešto da kupi, mora proći kroz... A mu je bila bliža Bajina Bašta nego Srebrenica? Mok! Mislim, samo preko mosta. Samo preko mosta. Što je već, znači, ja sam gledao, vojnici su bili u jednom obliku punkta, pa pored punkta i kao bunker i kontroliš do čega, koji razlog i tako dalje. Onda nametnut embargo na uvoz hrane, osobito brašna. Sve je to izračunato, a veli, Bosna je brdsko-planinsko zemljište, malo se sije, uglavnom... Kad je pritegnemo, popustit će, znači, gotovo. sve ćemo napraviti. Napravit ćemo takve uslove da ćemo vrlo brzo završiti akciju u Bosni i Hercegovini. Nemaju oružja svakako, nemaju međunarodne potpore, nemaju hrane i... Nemaju kud? Nemaju kud. I s tim namjerom su tako i ušli. I zaista, ovo što pričam, recimo, kad smo pružili otpor početkom proljeća 1992. godine, pa eto, u kiši granata i metaka ljudi su uspjeli da nešto posiju od hrane ili iz prethodne godine kad je usijana pšenica. I sad je došlo vrijeme žetve pšenice. Nije se imalo ni kombajne, ni nekih priključnih mašina, pa su ljudi ručno žnjavali pšenicu. I ako osjete, vide, a mogu se da vide sa platoa planine Tare, ako vide da je tamo negdje pšenica, nije bitno. Pucat će se iz tenkova, pamova, patova da se zapali ta njiva pšenice. Da ne bi... Da ne bi ljudi iskoristili. Jest. Tako isto ako neko pusti ovce, ako je neko ima ovce, bacit će 50-100 granata da pobije tih 15-20 ovaca. U takvim okolnostima s potporu, da tako kažem, pod znacima navoda Jugoslovenske narodne armije, ona taj prefiks imala sve do maja 1992. godine i uz pomoć tih paravojnih jedinica koje je direktno naoružala Jugoslovenska narodna armija, vrši se napad na Zvornik, pa sa Zvornika na Srebrenicu, Bratunac, Višegrad i tako dalje, sa potpuno razrađenim planom etničkog čišćenja bošnjačkog stanovništva. Jeste li vi uspjeli pružiti otpor u Skelanima? Nismo u Skelanima, ali se stanovništvo, jedan dio stanovništva je protjeran, pa su da tako kažem, jedan dio preko Srbije obreo se u Makedoniji, drugi dio je povukao se prema šumi, prema planinskim selima i sa susjednim građanima iz okolnih sela, kasnije su pružili se otpor i tako dalje i onda se taj otpor nastavio. S kim ste vi živjeli tada? Ja sam živio sa roditeljima, znači otac, mati, brat, sestra, mada je brat bio na fakultetu, sestra udala se i tako dalje, ali eto, živjeli smo u zaista jednim skladnim, harmoničnim uslovima. Jeste se vi povukli u ta druga sela? Jeste, onda je narod samoinicijativno se organizovao. I to je, da tako kažem, veličanstvo jednog naroda. Da može samoinicijativno se organizovati. Ali kad kažem, odakle ta, da tako kažem, ideja samoinicijativnog organizovanja u uslovima bez oružja, bez hrane, bez medicinske lijekova i tako dalje. Pa vidi, kad sam rekao na početku da je Bosna bila građanska država, jer su stanovništvo znali šta je
i mjesna zajednica, šta je i mjesni odbor, šta je i odborni skupštine opštine i tako dalje. I tu je prednost u svakom sistemu stvaranja građanske države i institucija. Kada su pitali Gaddafija, pa hajde da vidimo kako je mišljenje skupštine, da parafraziram, rekao, pa ja nemam skupštine. I danas kad gledamo te režime u arapskim zemljama, najveći je problem kod njih. Nema organizacije, sistema. Nema organizacije, nemaju građanskih struktura. Postoji diktator i njegova moć. Ako se diktator razvali, razvaljena je država. I to je ta, da tako kažem, sreća da su Bošnjaci u bivšoj Jugoslaviji bili inkorporirani u građansku vlast. I normalna stvar učestvovali u izgradnju te Jugoslavije i tako dalje. I tokom 1992. godine, proljeće i ljeto, pruža se otpor, oslobađaju se naselja, sformiraju se nekakvi lokalni organi vlasti koji su svakako u tako teškim uslovima imali svoju funkciju. Sa susjednim opštinama se uspostavlja komunikacija, pa se stanovništvo Bratunca pruža otpor, dio Vlasenice i tako dalje. I već, tako kažem, u jesen 1992. godine slobodna teritorija je od Žepe pa do Snagova. Kad bi ovako pješačili, trebali bi nam nekoliko dana da stignemo od Žepe do Snagova. I zaista... Za njih neočekivano velika teritorija je bila. Zaista, posebno kad imamo na umu ono da su oni odredili, kad je u maju bila ona njihova skupština, one prioritete, da je jedan prioriteta bio 50 km od Drine, sve da bude pod vlašću njihovo. A to se nije desilo. Pa imamo Šešelja prije na nekoliko godina koji je prijetio i zapovjedno dao nalog da se Bošnjaci moraju udaljiti najmanje 40 km od rijeke Drine. A 40 km od rijeke Drine, to je negdje oko Vlasenice. Do Kladnja skoro. Ja. Do Kladnja. I ovam, recimo, gore prema Tuzli, to je blizu Tuzli, praktično. Pa. Ako čovjek uzme to neko... Prolazi Kalesiju, svakako. Kalesiju. Pa da. Prolazi Kalesiju. Znači, malta ne pred Tuzlom. Pred Tuzlom. Pred Tuzlom. Kažem, naš otpor, kad kažemo otpor Bošnjaka Podrinja je zaista veličanstvo. Prošlo je to 30 i sad će 34-35 godina, ali je zaista veličanstvo. Pa i nakon pada Srebrenice, kad preživjelo stanovništvo, dolazi u Tuzlu. Jedan multietnički, multivjerski centar. To stanovništvo nije se revanširalo. Bilo kome nije bilo kome. Evo, kad kažemo, ne do Bog, porodični smo, pa izgubiš člana porodice ili dijete, čovjeku se javlja bol, tuga, pa tražiš nekog krivica. Pa ako si, da tako kažem, iz te slike straha odredio nekog krivca, čovjeku se, ne do Bog, može javiti neka osveta, ali ta prednost naša, to se nije desilo, hvala Bogu, kad smo došli, većinom smo došli u Tuzlu. Nije bilo tog revanšizma. To je, da tako kažem, zasluga i vjere, i odgoja, i tradicije, jer se taj komšinski, međureligijski odnos, međunacionalni odnos, mi ne možemo reći, njega je uspostavio socijalistička Jugoslavija, a naprijed. Pa živjelo se vijekovima u Turskoj imperiji.
Osmanskoj imperiji. Pa se živjelo nekoliko desetljeća u Austro-Ugarskoj imperiji. Pa 2-3 desetljeća u Kraljevini Jugoslaviji. A posle U Bosni uglavnom su bili većinsko stanovništvo. I mi smo ti koji smo gajili dobrosusjedske odnose. Tako da je i danas, kad ovako malo posmatrate, mi i dalje, bez obzira na žrtve koje smo, na boli tu, mi gajimo te odnose. Jedino dolazi sa te bošnjačke strane, u suštini. Pa jeste. Ima njega politički, a i u narodu. Ima ga i kod drugih, naravno, ne možemo isključiti. Ima i kod Bošnjaka, i kod Hrvata, i kod Srba. Ali druga stvar, što oni ne mogu javno, da tako kažem, da istaknu da mu je najpreći njegov komšija Bošnjak, ako živi. Jer će biti na udaru vlasti. Jer će biti na udaru politike vlasti. Eto je to. A bez... Evo ja napravim digresiju, izvinjavam se. Evo sada su olimpijske igre. Ima svih, nekoliko je naših predstavnika, ali kad je bila izlazak na otvaranju, svi mašu u bosanskim zastavama, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci koji su dio tog tima. Pa jeste. Kada smo 1998. pokušavali ući u Srebrenicu, mi smo bili izabrani predstavnici, ali s druge strane u to doba lokalna radikalna vlast u Srebrenici nije dozvoljavala povratak bošnjačkih predstavnika u vlast. I sa predstavnicima OSCE-a došli smo do tadašnje linije razgraničenja između entiteta u Memićima, tu negdje kod Memića. Mislim, Memić kod Kalesa. I dočekao nas je jedan prevodilac, pošto je bilo normalna stvar, zove se su međunarodni predstavnici, i tako. Jedan momak koji je radio za OSCE, a porijeklom je iz Srbije. I tako, pita nas o porodici, veliko stradao i tako dalje. Mene ovako kaže, Andžiću, vjeruj, to je bilo znači 98, da najmanje 3 miliona ljudi, građana Srbije, žali za onim što se desilo u Srebrenici. To mi je rekao 98. I ja sam imao prilike razgovarati nasamo sa kolegama, kolegnicama, komšijama i tako dalje. U biti, oni žale što se to desi. I oni su na gubitku. Na gubitku su emotivno. U strahu su dokle će ta vlast protežirati takav oblik nasilja i segregacije u društvu. Jer ako u jednoj sredini koja ima, evo recimo za Srebrenicu, 529 km² površine, gdje je živjelo negdje 40.000 stanovnika do 1992. godine, svelo se sada da možda ima 3-4 hiljade stanovništva. I to uglavnom starije populacije. Kako se može napraviti progres da se obrađuje zemlja, da se fabrike otvore, da se vrši neka privređivanje u privrednoj djelatnosti, ako nemaš aktivne radne snage. Ili recimo u Skelanima. Ja sjećam 76. 7. godine sa 2-3 područne škole, negdje je pohađalo oko 1200-1300 učenika. Sada cijeloj Srebrenici nema toliko. Sada je u Skelanima osnovna škola možda oko 70 učenika. Ili, što ti je rekao, na području čitave opštine, ne znam da li ima 500-600
učenika u osnovnim školama. Ja, to se tiče i njih. I običan građanin vidi. Nema perspektive, nema budućnosti vidi u takvom šta je kontekstu. tamo gdje nema djece, gdje nema dječje igre, smijeha i tako dalje. Ne možeš ti očekivati napredak. Ne možeš očekivati mi, evo vidite, postajemo starije društvo. Prosječna starost građana Bosne i Hercegovine možda prelazi preko 45 godina. Mi jedni druge zavaravamo i kažemo, nećemo majorizaciju Bošnjaka, nećemo majorizaciju Srba ili Hrvata. A ne govorimo šta, hajde da vidimo koliko možemo mi sutra živjeti, opstati. Svakoj opštini postajemo staro društvo. Kad gledaš 45 godina, pa ko će koga primiti sa 45 godina u radni odnos kao pripravnika i tako dalje. Mislim, to je... Da se vratimo na ovaj period kad ste vi bili u tim selima, pružao se otpor, vi ste se priključili armiji. Je li bilo napada na ta mjesta gdje ste se vi povukli? Kako je tekao dalje taj vaš put? Vidite, svakodnevno je bilo napada. Osobito sa strane Srbije. Za gledaoce između Bajne Bašte i Srebrenice, odnosno od Bajne Bašte nekih 12 km nalazi se hidroelektrana Bajna Bašta. Hidroelektrana Bajna Bašta. Znate, hidroelektrane gore je jedan platu. I normalna stvar, i prije rata je bila kasarna na planini Tare. I oni su iskoristili da su svakodnevno, recimo, na tom platovu iznad hidroelektrane Bajna Bašta ili hidroelektrane Peručac, postave po nekoliko tenkova i drugih artiljerijskih oružja i tuče ili tuku svaki dan po stambenim objektima, po privrednim objektima, po stanovništvu. I ako vidi da neko privređuje kopan, obrađuje baštu, odmah udaranje granatom. Pa recimo, tu više brane samo s bosanske strane, ubili su nekih 12-13 građana koji su eto tako bili obrađivali zemlju, pa se sklonili jedan objekat i oni su tukli granatama dok nisu razrušili objekat i normalno sladu tomu uvijek su poginuli svi oni koji su tražili sklonište. I tako je bilo. Onda, recimo, stanovništvo koje je živjelo uz sami tok Drine, odnosno uz hidroakumulaciono jezero Peručac, svakodnevno su, da tako kažem, iz jezera izvlačili mrtve koji su negdje ubijani od poteza. Od Višegrada? Višegrada, Goražda, Višegrada, pas voda je nosila tijela sve do hidroelektrane Peručac, tako dalje. Znači, bilo je to jedno sistematsko ubijanje Bošnjaka. Jeste li u to vrijeme nije bilo hrane, jeste li išli u Srebrenicu? Pa najveća je briga civilno stanovništva bila kako prehraniti. Vojnik je, da tako kažem, imao brigu da brani i državu, i zajednicu, i familiju. I plus je morao biti, da tako kažem, opterećen time da li mu danas ima porodica hljeba šta jeste. I svako od nas, ja lično sam učestvovao u potrazi za hranu. Pa smo znali, ako nađemo nešto hrane, nositi to i po 40-50 km do nekog mlina da se to samelje.
I tako. I kad nađeš nešto od hrane, presrećan si, tako dalje. Ali eto, i u takvim uslovima živjelo se i bilo je i, da tako kažem, i smijeha i radosti i tako dalje. Sve do direktnog učešća jugoslovenske armije ili srbijanske armije koja se evidentira prije toga početkom januara na području Cerske, Bratunca, a odmah iza toga iza 16. januara 1993. godine na području Srebrenice. Sada govorimo dakle o ulasku vojske. Baš kad to granatiranje sa tada koje je konstantno, nego sada jugoslovenska vojska. Znači, jugoslovenska vojska, korpus jugoslovenske vojske. Mi smo, evo recimo, 16. januara 1993. godine oslobodili Skelane. I bilo je polemike, a evo recimo ja sam i upitan i u sudu u Hagu o toj akciji oslobađanja Skelana. Skelani su bili bošnjačko stanovništvo, skoro 75% prema popisu iz 1991. godine. I iz Skelana je protjerano na hiljade Bošnjaka koji su postali beskućnici, bez ikakvih sredstava za preživljavanje. I susjedne mjesne zajednice su bile u sličnoj situaciji i mi smo morali krenuti u pohod oslobađanja Skelana do dolaska i prilaska naših kuća da vidimo ima li šta hrane, jer je već bila glad u decembru, u januaru 1993. godine. Prava glad. Naš nije prevashodni cilj bio, hajmo mi da zarobimo tenkove. Da vidimo ima li šta hrane. To je zaista tako. Nažalost, u toj situaciji bilo je i nekih civilnih žrtava i tako dalje, sa sve strane, tako dalje, to niko ne negira, ali je prevashodni cilj glad. Ta glad je bilo motiv da mi idemo u oslobađanje teritorija, da idemo do naših kuća, ako je neko sakrio i da tako kažem, sačuvao na tavanu jednu vreću pšenice, kukuruza i tako dalje, tako dalje. Ali odmah iza toga jugoslovenska vojska direktno prelazi na teritoriju Bosne i Hercegovine, pa evo recimo gdje se ja ranije 25. januara 1993. godine sa obronka planine Tare, artiljerija, tenkovi, avijacija. I avijacija iz Užica? Avijacija, pobližnje je tu u okolini, prije Užica, između Bajine Bašte i Užica, nalazi se aerodrom Ponikve, kod Kadinjače. Tako da je on za minutu... Tu, što uzleti, eto ga da bude. Eto ga u Skelanima ili Osati ili Srebrenici, tako dalje. I recimo, možda oko 20. januara 1993. godine, moji kolege, saborci, nalaze dokumenta vojnika iz Novosadskog korpusa, Petrova radi. I tako dalje. Tako da u svemu tome žalosno je i porazno da mi nismo u pravom smislu prezentirali genocid u Hagu u onoj tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Nisu prezentirali naši predstavnici. Laički su to odradili. Oni samo da su se pozvali na svedoke. Koji su licem u lice se gledali. Ovi naši predstavnici, da tako kažem, utrkivali sa profesorom Varadijem. Profesor Varadije je zastupao u Srbiji. On ima šedecenijsko iskustvo. I naši predstavnici koji nemaju iskustva.
nemaju riješeni slučaja, tako dalje, ulaze u, da tako kažem, u polemiku, pismenu polemiku, gdje nisu bili dorasli procesu vara. Mjesto da se kaže, predlažemo izvođenje 10, 20, 50, 100 svjedoka. Jer jedan svjedok, to je koji ispriča istinu, to je najbitnije za sudsko vijeće. Svako voli da čuje istinu. Ali, nažalost, kažem, naši predstavnici nisu shvatili. Mi da smo odbranili ono što smo preživjeli i da je dobivena tužba protiv Srbije, ne bi bilo danas onog rasturanja Bosne i Hercegovine. Ne bi bilo ataka na Bosnu i Hercegovinu. Učvrstili bi temelje Bosne i Hercegovine. Učvrstili bi naše institucije i na državnom nivou i na nivoima ispod države. I mi plaćamo cijenu nesposobnosti i pomalo stranačkog uticaja da ne dođu pravi ljudi da brane Bosnu i Hercegovinu. Pa da se tu tada i oni što bismo, upravo to što ste pomenuli, ta borba da se dokažeš. Mi smo u razgovoru imali prilike da razgovaramo s nekim ljudima koji su govorili o tome da, uslovno rečeno, da sada ne omalovažavamo naše pravnike, nisu ljudi koji su možda mogli bolje odgovoriti njihovoj strani, pravno, nisu smjeli ući u koštac sa ovim Varadijem. I onda je spalo na koga je spalo. Pa da. U osnovi rasprave, u podnošenju zahtjeva i tako dalje, ja nisam pravnik, ja sam bavim strujom i tako dalje, nije se smjelo prihvatiti odlučivanje bez svjedoka. To je naš ključni poraz u tome. Ključni poraz. Kako ste vi ranjeni? Granatom, tenkovskom granatom iz Srbije. Iz Srbije. Eto svjedoka broj 1. Bilo nas je 6 u rovu, 4 na licu mjesta su poginuli. Ja sam bio između njih, tako dalje. Gdje ste ranjeni? U koji dio? U leđa, pored bubrega. Kako ste se izvukli? Ovako, kada je pala ta granata, pala. Pa imam osjećaj da je pala kuća na moja leđa. Jaka je tenkovska to? Ja. Pa je stvorio dim i ja sam u tom metežu ležao između saboraca i mojih komšija. Zomnem jednu, drugu, trećeg, četvrtog, niko ništa. A ovaj jedan saborac, on je zapomalo i kaže izbi me oči. Ja pogledam u njega, zaista ovdje u sve raznešeno krv. Onda ja skidam sebe pod košulju, da zaustavim krvarenje. Jednom rukom se držim za leđa, drugom njega vodim, jer on zaista ništa ne vidi, do obližnje kuće i onda kasnije prema Srebrenici. To je trajalo se nekoliko sati i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I nakon toga ću ja se nekoliko mjeseci oporavljati. Bilo je teško ranjavanje? Pa jeste, eto, komšija koji me doveo do Doma zdravlja u Srebrenici, on kaže da je doktor Ejub Alić neke te hirurške makaze, bez ičega, ubacivo da nađe geler u mom tijelu, tu pored kičme i tako dalje. Ali, eto, mlad čovjek sve pretrpi i podnese. I eto, da se nakon tamo negdje početkom aprila ulazi, ono je početkom sredinom aprila, 17-18 aprila ulazi kontingent kanadskog bataljona kao snage Ujedinjenih nacija za zaštitu civilnog stanovništva i tako dalje. U takvim uslovima počinje se već civilna vlast da uspostavlja
Prije svega se radilo na dovozu hrane, da se smanji ta glad, da se stanovništvo opskrbi sa tekućom vodom, pijaćom vodom, pa da se krene u obnovu škola, proces nastave i tako dalje. Jer te godine, krajem 1993. Imenovan sam za direktora srednje škole, onda priprema, izbor kadrova, čekanje nastavnih planova i programa iz Tuzle, da započnemo sa radom i tako dalje. U takvim teškim uslovima organizovali smo i rad srednje škole i edukaciju učenika. To doba je bilo teško, ali zaista djeca su bila toliko srećna, a i roditelji, normalna stvar, da je nastavljen nastavni proces, da izađemo iz tame. Iz jednog beznađa, gdje svaki dan isti, nema perspektive, nema budućnosti. Baš tako. I od blizu 1300 učenika, gdje je negdje 700 bilo, 750 muških i negdje oko 550 ženskih, više od 2/3, odnosno 3/4 učenika srednjoškolaca je bilo. Zaista tu. 3/4 učenika starosti od 16 do 19 godina. Djece. 15 do 19, tako kažem. Kasnije kroz onaj bijeg, kroz prebacivanje prema Tuzli, 95. 95. godine. Strašno. Zaista strašno. 3/4 je. Šta se dešava sa babom i majkom? Jesu li oni ostali? Gdje su oni? Pa dobro, roditelji su kasnije prešli u Tuzli i to. Uspjeli su znači to. I čekamo u takvim uslovima juli 1995. godine napad. Početkom to je za nas bilo iznenađenje. Zaštićena zona. Brane Ujedinjene nacije. Ja to doživljavam kao teritoriju Ujedinjene nacije. Osobito na rubnim dijelovima su punktovi vojnika Ujedinjenih nacija. Tačnije, holandskog bataljona. I početkom jula 1995. godine vrši se napad. Mislili smo, prvi sam ja mislio možda je neki, da tako kažem, sporadični incident. Ali se nastavlja. Sljedeći dan pojačava, pa prelazak te linije, da tako kažem, enklave. Holandski bataljon ne zaustavlja i sve se to dešava u nekoliko dana i već 10. juli srpska vojska je već na prilazima Srebrenice. Stanovništvo se u strahu, a u tih nekoliko dana bilo je, znači, intenzivno granatiranje i rubnih dijelova i samog grada i stradanja stanovništva i tako dalje. Sve su oči bile uprte, da tako kažem, u lokalne holandske zapovjednike, kao i zapovjednika Ujedinjenih nacija na višim nivoima u Bosni i Hercegovini i izvan. Po onim pričama bilo je nekih ubjeđivanja da će intervencija biti i tako dalje i tako dalje. Nažalost, do intervencije nije došlo. Onda 11. jula civilno stanovništvo, iznemogli djeca i tako dalje, upućuju se prema Potočarima. Idete li vi prema Potočarima? Idem ja, jer sam ja prije na neki mjesec dana operisan u bolnici u Srebrenici.
u bolnici Srebrenicu. Ja sam bio, da tako kažem, Zdravi. zdraviji, bez razmišljanja. Bez razmišljanja bi krenuo preko šume. I dok mi idemo, između Srebrenice i Potočara nekoliko je kilometara, sve pored ceste je granatiranje i puškaranje sa obližnjih brda prema izbjeglicama koji su krenuli prema Potočaru. Znači, specijalni oblik zastrašivanja. I kad dolazimo u Potočar tog 11. jula, ja ću tu malo sa rodbinom, sa nekim malo popričat. Predmrak na megafon pozivaju mene. Jeste ušli vi u onaj krug gdje je bio bataljon? Nisam još. Van ste. Ja, javljam se kad komandant holandskog bataljona i njegov zamjenik, tu su i naši prevodioci. Onaj Karemans i... Jest, Frenken. Kaže, gospodine Mandžiću, vidite sami situacija iza nas, to jest Holanđane, je teška. Srpska strana zahtijeva pregovore. Rekao, Pukovniče, vi znate, rekao da ja nisam nikakav predstavnik lokalne vlasti. Pa dobro, znamo, ali opet si ovako čovjek gdje ti ljudi vjeruju, provjerili smo, ljudi ti vjeruju, ljudi ti cijene, nemaš nekih mrlja da... A kaže, srpska strana zahtijeva. A kaže, s druge strane, mi ćemo te, kaže, podržati u tvojim zahtjevima da vam treba hrana, lijekovi, transport i tako dalje. Ja se sad priznao, izađem do toaleta, tople inače, umijem se, vratim. Oni i dalje kaže, vrijeme da krenemo, druge nemamo. I tako krenemo negdje navečer prema Bratuncu. Dosta su me pitali je li bilo straha. Bilo je normalna stvar. I prirodno je da čovjek ima strah. Znaš, nije tu... Jer okolo nas vidimo... Situacija je takva da nije bilo čovjeka u tom trenutku koji nije imao strah. Dolazimo dole u hotel Fontana u Bratuncu. Tu je general Mladić, njegovi zamjenici, predstavnici lokalne civilne vlasti u Bratuncu, bio je taj takozvani srpski predstavnik za Srebrenicu, Deronjić, tako dalje. I tu ste vi, tu je Hasanović i Ibro. On će kasnije doći. Aha, dolazite vi sad. Jest. Ja, kad sam dobio riječ, kažem da je već nekih 25.000 duša u Srebrenici, u Potočarima, da su uglavnom starije, iznemogle osobe, djeca i tako dalje, bez hrane, bez lijekova i tako dalje, i tako dalje. A s druge strane, ne vidim potporu komandanta holandskog bataljona Karemansa. On priča neki 10-15 minuta o potrebama holandskog bataljona, da su ostali bez hrane, bez goriva i tako dalje, i tako dalje. Ne spominje... Uopšte vas? Ne spominje to stanovništvo. Ugroženo stanovništvo ne spominje. Ne spominje ugroženo stanovništvo koje je u jecanju, koje je u bolu, u smrtnom strahu. Ali hajde. Ali uglavnom Mladić
Imaju dijelovi tog razgovora, imaju snimci. Jeste, imaju snimci, pa sve, jer to je vjerodostojno, to se, ljudi pišu doktorate o ovome. Ma ja. Znači, Niste vi u toj nekoj poziciji pregovarača, da ste vi na istoj poziciji, pa da vi možete uslovljavati, nego kako odluči Mladić? Ma normalno sam. Oni su to nametnuli zbog paravan. javnosti u Srbiji i zbog međunarodne javnosti. Da kaže, evo, enklava Srebrenica je pred padom ili je pala, vode se pregovori sa lokalnim vlastima o rješenju situacije za civilno stanovništvo. I to je super da čuje za onoga u Beogradu, za onoga u Berlinu ili Ženevi ili Cirihu ili u Parizu. A sasvim situacija je druga na terenu. Tako da sam već osjetio jednu tešku neizvjesnost te noći. Gdje general Mladić kaže, porazio je ovdje bošnjačku vojsku, armiju BiH, porazio ovdje, jedino vam je ostalo da se predate i tako dalje, i tako dalje. Mada sam rekao, ja, gospodine generale, nema nikakve veze sa vojnim vlastima, ja sam eto ovdje u slučajem došao kao predstavnik izbjeglica i tako dalje. A on kaže, ne, to nema nikakve veze, sudbina tvog naroda je u tvojim rukama. Ili ćete opstati ili nestati. On prebacuje sad ko biva odgovornost. Ili ćete opstati ili nestati. I kaže, Mladić, zahtjevam da sutra dođete sa proširenom delegacijom. Te noći, kad smo se vratili u Podčarevu, ja ću prenoćiti u tom kampu holandskog bataljona, nisam možda mogao spavati 1 sat vremena, isprekidano, ne znam, možda sam popušio 2-3 kutije cigareta i valjda nekom je od tih holandskih vojnika dao jednu paklet cigara. Čitavu noć sam razmišljao s kim se pojaviti, kako prezentirati stanovništvo. Niti smiješ da kažeš istinu, jer reći Mladić je ultimativan. Jer ako kažeš da svaku moć su izgubili komandanti holandskog bataljona i njihova vojska, da je beskorisna tu, onda bi to nastao opšti haos. Ja narod izgleda potpuno nadu. Element zaštite 11., 12., 13. jula više nije bio, nisu bili holandski vojnici, ni holandski bataljon. Ono što su imali tehnike, a imali su nekoliko stotina vojnih vozila. Nisu ga upotrijebili niti rasporedili u odbrambene svrhe. Da kažu, slušaj mi, nećemo pustiti ni jedan autobus stanovništva bez naše pratnje. Nego su jednostavno ovdje u Potočaru, u kampu, ta vozila stacionirana i bila na, tako kažem, usluzi na drugoj strani. I onda polagano priđem, eto, su Rahmetli, Ibri, Kuhanović, Čamili. I, tako kažem, šapatom pričamo da treba da idemo u Bratunac. Sljedeći se dolazimo tu 12. jula. Opet je general Mladić vodi svoju priču, pa kaže, onda ustaje, to je sad pritisak na nas, kaže, prilazi jedan oficir prema Mladiću i kaže mu, generale, evo Bošnjaci su došli u Bratunac na stadion, zahtijevaju evakuaciju. A za
stadion u Bratuncu i osnovnu školu u Bratuncu i za događaj u Bratuncu iz maja 1992. Bošnjake veže teško sjećanje. Na stotine je ubijeno Bošnjaka u maju 1992. u Bratuncu. Školi, stadion i tako dalje. Čamila, kao majka, kao osjećajna sugrađanka, uznemirana time. A ja sam osjetio da je to trik, jel? Da bi došlo stanovništvo od Potočara do Bratunca, pješke trebamo 1 sat. A mladić to nama govori nakon 15 minuta sastanka. Kažem, služi sa raznim metodama i tako dalje. A već se tu moglo vidjeti da su pasivni posmatrači Holanđani. Pasivni posmatrači i da smo mi prepušteni nemilosti i varkama. Varke Mladića i njegovih službi i tako dalje. I službi državne bezbjednosti i tako dalje. I oni nagovištavaju da će izvršiti neke informativne razgovore s nekim ljudima, znaš. Misli se na Bošnjake u tom kampu i tako dalje. Onda kaže holandski oficir, a bit ćemo mi prisutni, vi tu ništa ne brinite. Oni će biti prisutni ako srpska strana bude ispitivala neke Bošnjake, obavljala informativni razgovor. I negdje oko podne, kad smo se vratili do 12. jula, pa nije prošlo ni sat vremena. Je li bilo neki, šta je na kraju, kako je završeno taj pregovor? Ima neki zaključak, nešto? Pa, on je rečeno, evo, krenut će se evakuacijom stanovništva, mada to nije evakuacija, vidjet će se da je to klasična deportacija i više od deportacije, je li bilo ubistva. Ubijanja, skidanja, znači, žena, nego ubistva. A one koji su svjedoci ubijanja, nićemo deportovati. I da mu nikada i nampadne više na um da se vrati na rodnu grudu. Jer su njegove traume i slike pokolja ubistva neće ga u posvijesti ili bilo kojem drugom osnovu navesti na povratak na djeda. I interesantno, od 12 do 1, pola 2, na desetine autobusa u Potočaru. A te autobuse nisam vidio u Bratuncu. Dobro, mi nismo se ni kretali kroz Bratunc. Što znači da je to sve bilo ranije pripremljeno. A sad znam da lokalno transportno preduzeće nema toliko kapaciteta. Nema kapaciteta. I onda kreće odvajanje muške populacije. Vi ste se vratili u bazu Holanđana? U bazu Holanđana. Potočari. I onda ja i Ibro smo rekli, pokušali da razgovaramo sa zamjenikom komandanta holandskog bataljona, da prekine razdvajanje. On kaže, ne mogu ništa. I još posle gledamo mi holandski vojnici u onim uskim stazama od te baze holandskog bataljona do izlazne kapije. Oni su stavili žutu traku da usmjere i ubrzaju odvajanje. Vidimo mi šta se dešava. I tako i Ibro je tako završio? Jes. Ibro je tako završio. Jes. Onda kasnije dolaze kamioni, bilo je Bošnjaka Srebrenice koji su transportovani kamionima. Užurbano su žurili i nametnuli užurban tempo deportacije Mladić i njegove jedinice.
nekih 30.000 stanovnika da se prebaci. Znači, transport je trajao prvi dan 12. jula, znači neki, da hajde tako kažem, 5-6 sati i sljedeći. Za neki 10-12 sati deportirali su oko 30.000. Žurilo im se što prije završi, da ne dođe istina, pritisak na ove nacije, da ne bi nešto se tu došlo sa više instancije. Između 12. jula, poslijepodne, 13. jula, tamo negdje do 5-6 sati. Hajde, odbijemo noć, jutra i tako dalje. Za neki 10 do 12 sati, znači, je deportovan 30.000 ljudi. Kad to podijelimo po satima, znači, svaki sat preko 2.000 ljudi je, mislim, osoba deportovana. To je 30 autobusa, 25-30 autobusa moralo biti svaki sat. Ma i više. I više. Sad, ne mogu da sjetim nazive, bilo je autobusa iz rakete, Užice, Šabac i Srbije. Svega, ne znaš, tako da je to. I onda, znači, sve je isplanirano. Kasnije godina mi ćemo slušati da je na Srebrenicu u julu 92. godine, 95. godine bilo angažovano negdje oko 32.000 vojnika plus tehnika, plus potpora. 32.000 aktivnih vojnika, 26 područja Republike Srpske i 6.000 Srbije. Gdje su se mjesecima prije toga obučavali i učili specijalne taktike kako da se ubace u bošnjačke redove, kako da se ubace u zbjegove vojnika, kako da izdvajaju grupe, kako da izdvajaju, tako dalje. Ja, nije to samo vojna akcija, tu je i logistika. Masovna ubijanja kreću. Treba to ukopati inženjerija. Iz tih općina civilna vozila se koriste za to. Ljudi, vjerovatno i civilna zaštita i mnoge druge organizacije, institucije iz tih općina. Sve ranije planirano. Za tako kratko vrijeme izvršiti toliko masovno ubijanje, tolike deportacije i tako dalje, nije se moglo stihijski. Nego dobro moralo organizirati. Šta se s vama dešava? Vi ste tu. Jeste li svjedočili tom Ibrovom izlasku? Kako ste vi uspjeli ostati u... Ibro, 13. jula, njegov mlađi sin i supruga, došao je red da i oni moraju napustiti kamp, odnosno da se moraju biti deportovani. Ibro odlazi do zamjenika komandanta holandskog bataljona i moli ga, ostavi ih. Pa ostavi ih do mog izlaska, pa ako je da umremo, poginemo, nek zajedno svi poginemo. Nemoj mi razdvajati sina i ženu. Ovako kaže zamjenik holandskog komandanta u Srebrenici, kaže, ne mogu ništa, oni moraju, kaže, napustiti, kaže, kamp. I tako, 13. jula. Ibro izlazi s njima, nastavlja ih? Ne. Jeste, i to. Da ostajemo mi i već negdje 13. jula 1995. godine, negdje oko 6 sati, pola 7, skoro prazan kamp, sve je deportovano, ima nekoliko desetina ranjenih osoba, bolesnih osoba, koje ne mogu podnijeti, da tako kažem, običan transport. Mora se pružiti specijalni medicinski transport. Već srpske jedinice upadaju u kamp. Tamo smo vidjeli kupe, tjeraju kamionima, manjim kamionima, neke zalihe od holandskih vojnika i baš Nikolić koji je osuđen u Hagu, provjerava
stanje ranjenih, broj, onda strukturu i tako da. Sjećam se, kaže jednom vojniku koji je bošnjaško koji je ranjen, kaže, vi ne možete otići, te su rane nastale u borbi, znaš. I tako dalje. I sad, kažem, ostao nekoliko desetina, kasnije je došla neka medicinska kola, pa su oni transportovani, koliko je završilo u Zvorniku, je li neko skinut, koliko je utuzet, tačno ne znam tih detalja, ali od 13. jula do 22. jula mi smo ostali u kampu. Koliko je vas ostalo Pa negdje, Bošnjaka? po jednoj verziji 26, po drugoj 27. Ali Tu su bili oni koji su radili, prevodioci, Suljagić, recimo Hasan Uhanović. Jeste. Onda bili su oni isto ljekari bez granica, pa isto njihovi predstavnici i tako dalje. I oni koji su održavali tamo ta njihova postrojenja. I 26. Ti kažem jedno, 10 dana je bilo kao 10 godina. Kad nam je rečeno da 22. jula izlazimo s Potočara i... Vi ste svakog trenutka mogli biti odvedeni. Jasno. Jer holandski bataljon nikakvu zaštitu nije pružao. Nisu mogli sebi zaštiti. Oni su jedva čekali. Oni su jedva čekali da napuste Srebrenicu. Oni su se našli u jednoj sredini koja ne priliči njima. Nije ih uopšte bilo interesovalo, nije šta će biti, samo im je bilo važno da se... Holandija je prije svega u to doba tih 90. godina možda imala po najbolji standard u svijetu. Sređena zemlja i ti pošalješ negdje 2000 km u takvu situaciju. Jednu izolovanu sredinu i možda je to za njega interesantno jedno 7-10 dana, ali već nakon mjesec dana on moli Boga da napusti tu sredinu. Bez obzira što on gleda ubijanja, tako da je to... To je za njemu daleko. To je za njemu... Emotivno je njemu daleko. Nema empatije. Nema empatija za tako nešto. I što će potvrditi, kada smo, ne znam koje, 24. jula došli u Zagreb, Kuda ste vi prošli? Izašli smo, znači, na granicu između Bosne i Srbije, takozvani Ljupovijski most, i onda smo se uputili, pošto poznajem, prolazio sam tuda, duž rijeke Drine, putem od Ljubovije, Mali Zvornik, Šabac, prema Šapcu. Loznica, Šabac. I znam da još nije Šabac, mi skrećemo, lijevo. Da tako lijevo, malo više sjeveroistočno. Znate li vi destinaciju vašu? Gdje treba, gdje idete? Pa rečeno da idemo prema Zagrebu, rečeno. Jel tu? I tamo je bilo sjedište za... Jeste, tu je sjedište UN-a. I a iza ide kolona, ili je bila ispred, ne mogu sad da se sjetim, ali sam vidio kolonu holandskih vozila i opreme koja se odvoji desno prema Beogradu. Sa natpisima UN, to su oni transporteri, tako dalje, druga vojna vozila. Dođemo, a što spominjem ovo, što će ta ista vojna vozila biti 99. godine u srpskim rukama na Kosovu. Na Kosovu. I bit će to za neke porodice tamo. I Varka. Mislili su da su... Da je UN. Da je UN. Pa su stradali kad su se približili. Znači, on s njima bukvalno možda je to bio neki uslov
Da daju... Mislim da je srpska strana, vojska Srbije otuđila je ta vozila, koliko sad tačno ne znam, ali se to može doći istina i o tome, neko će pisati i o tome, ali znam sigurno da su otuđili i zloupotrijebili za stanje na Kosovu. 99 na Kosovu. Jeste. I dođemo u Zagreb, Zagrebom prave feštu. Bože. Ne interesuje. To je ono što sam rekao. Ima je važno se oni izašli. Izašli i gotovo. I vraćaj se ovamo, kad sam došao ovamo. Nema ovoga, katastrofa, bol, tuga, tako da. Vi ste došli u Sarajevo prvo? Ne, u Tuzlu. Tad se nije moglo lako ni doći u Sarajevo. Ja. Vi ste bili i kasnije načelnik Srebrenice. Jeste. Kad je to bilo? Koje godine? 99. je 2000. Kad se uspostavljalo, već ste pominjali 98. Jeste, mi smo tim izborima 96. godine SDA je uzela natpolovičnu većinu, osvojila vlast u Srebrenicu, ali je bilo, znači, obstrukcija za uspostavljanje vlasti. Pa je uključeno za implementaciju izbora u Srebrenicu od tadašnjeg visokog predstavnika Westendorfa, pa kasnije su njegovi zamjenici i saradnici i tako dalje. I već u 98. se kreće da se implementiraju ti izborni rezultati. I mi smo 99. i 2000. godine već bili prisutni u Srebrenici, uspostavila se multietnička vlast. Prvi puta ste išli sa NATO-vim transporterima. Baš tako. U njihovoj upravi. Jeste. I nas su 99. morali čuvati. Prije toga, zvanično nego što smo ušli u Srebrenici, oboren je oštećen helikopter Esfora. Znaš, oštetili se helikopter, nisu nam dali pristupa i tako da. Pa je možda prije nekoliko mjeseci dole u Potočarima za malo nas nije kamion pobio kad smo se vraćali, tako da. Bilo je tu teških situacija, obstrukcija. Uglavnom, vi niste mogli tamo sjediti, vi ste mogli doći na skupštinu, održati, ali niste mogli... Ja sam radio tamo, radili smo, imalo nas 1-7-8, mi smo radili smo i vidio. I vi ste prvi praktični povratnici, da tako kažem. Valjda smo bili mladi u to doba. Ja, pa čekaj, razmišlja, entuzijazam. Entuzijazam, znaš, bilo je pritisaka, straha, vrijeđanja i tako dalje, ali kad imaš viši cilj, znaš, kad je iskren viši cilj u ime države, u ime dostojanstva, jer u sređenoj državi ja sam dostojanstvo. Ako nema sređena država, nema ni dostojanstva ljudi. I eto, uspostavili u takvim uslovama, treba reći, uglavnom građani srpske nacionalnosti nas prihvatili dobro. Nismo mi imali, da tako kažem, neprijatnost. Pa i znaju i oni. Pa nije rat i agresija u Bosni i Hercegovini nametnuta. Ne može biti građanski rat. Pa je li bilo sukoba prije 1992. godine? Je li bilo parnica? Pa nije. Znači, komšija je živio. U aprilu zajedno radili. U maju rat. I ubistvo i tako dalje. I eto, uspostavili smo strukture, kasne situacije, već 2001. 2. 3. bit će povoljnija, ljudi će se vraćati i tako dalje. Vi ste bili svjedok u Hagu. Na kojim suđenjima? Svi. To je neki 15-20 godina u kontinuitetu. S tim sam zaista ponosan i da sam pričao istinu, ono što sam vidio, što sam osjetio. Nije bilo nikako, neko mi je rekao. Ne. Ono što sam vidio i što sam osjetio, ja sam to pričao. Znaš. I ponovo se vraćamo na Haag. Samo drugi sud u onoj tužbi. Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Zaista napravili smo
katastrofalnu grešku. Od odabira, a i metoda odbrane, izlaganja. I ni sad kasno. Samo treba stručnjaki. Treba stručnjaki, nikad nije kasno. Ta tužba ne može zastati. Ne može ona zastati. Ne može. Tako dalje. Vi sada živite u federaciji, imate porodicu, bavite se svojim poslom, jel li? Nedavno niste vi direktno, da kažem, involvirani, ali eto u nekom možda savjetodavnom smislu osnovana jedna fondacija. O čemu se radi? Fondacija o sprečavanju genocida, zaštiti žrtava genocida, sprečavanju genocida, sprečavanju nasilja i tako dalje. Jedan moj prijatelj Adem, on je rodom iz Trešnja, on je jedan od inicijatora, okupio je zaista impozantan tim stručnjaka, pravnika i tako dalje. I eto, oni su već krenuli sa radom. Imaju zaista jedan plan, prije svega sa naučnog aspekta, elaborirati kako je došlo do genocida, koji su rezultati etničkog čišćenja i genocida i koje su metode i postupci da se spriječi genocid, nasilje i tako dalje. Želimo uspjeha u radu. Hvala. Hvala, gospodine Mandžić, na ovom razgovoru. Bilo mi je velika čast što ste bili naš gost. Hvala i vama. Hvala još jednom. Hvala. Cijeni gledalci, bilo je još jedno izdanje emisije Sasvim iskreno. Nesib Mandžić bio je naš gost. I ostanite s programom MT Vigman. Mi se vidimo ako Bog da i naredne subote. Assalamu alaikum.